Naši telefoni znaju više o nama nego naša sopstvena majka. A društvene mreže su postale kao taj bivši ili bivša koji ti svakog dana šalje poruku, a onda ti upropasti dan. Samo što ih ne možeš blokirati jer moramo biti online. Zauvijek. Aplikacije su dizajnirane da nas navuku. Da budemo precizni, armije psihologa, UX dizajnera i zlih čarobnjaka iz Silicijumske doline rade danonoćno da vas pretvore u zombija koji refrešuje Instagram kao da u njemu leži smisao života. Ne leži, brale. Kada refrešujete TikTok već 30 minuta, ne gledate više smiješne klipove. Gledate ogledalo sopstvene propasti. A algoritam zna šta volite bolje nego vaš partner. Zapravo, algoritam vas voli više nego vaš partner. Samo što neće oprati sudove. Dobrodošli na Instagram, jedino mjesto na svijetu gdje svi izgledaju kao grčka božanstva. Piju matcha latte u savršenim stanovima i nikada nemaju podočnjake. A vi sjedite u pidžami iz 2009. godine i jedete Eurokrem kašikom. Bravo! Na društvenim mrežama se promoviše realnost. Ali samo ako je ta realnost filtrirana, editovana, prepeglana i osvjetljena ring svjetlom. A kada objavite svoju sliku bez filtera, ljudi pomisle da ste bolesni, ili mrtvi, ili oboje. Dakle, internet nas je sve spojio, ali i kolektivno bacio pod voz. Mentalno zdravlje je postalo sporedni efekat modernog života, a mi se pravimo da je sve u redu. Stavimo story, ubacimo gif i napišemo blessed. Rješenje: isključite notifikacije, obrišite aplikaciju ili još radikalnije, razgovarajte s nekim uživo, bez filtera, bez algoritma, bez lajka. Biće čudno, ali i ljekovito.